kita masih ada sapi tinggi dibawa oleh Pak Sawer. Pasar sapi Warujaya yang Tanjung Anom. Puten mobil. Yo, Mas. Ramai Pak Sawer. Nggih tontonan witi dawur. Sapi saya ditekun. Lah nggih. 174. Wah, tingginya 174. Ini sapi poto. Heboh. Sing duwe ya ora antenan. Sing duwe sampe kalah lho. Kuwi 170 punjul iki. Heboh. Jaran. Dawa, sapinya tinggi, panjang. Gitu tontonan. Oh, tingginya 174, Bos. Payah, tinggi, panjang. Kue kaki nih. Kayak enek ongol saiti, enek Brahmani saiti. Dawa kok sih. Kayak ketok sampean. Napa? Nggih enten Brahmane lek niki. Piro Pak Jole? Sik enek sing nego-nego sungkan. Nek iwak gak lebu, Mas. Ya pokoknya lemu apa ganteng kok. Tapi sikilnya gak muat, gak kuat. Besar. Oh ditokne ning jaba. Mancep nang kandang terus. Sama nih kayak betul Pak. Enten piro? Malah nggak ada Apa belanja berarti kan? Nah, saat ini bakalan angel Pak. Betul angel. Temu di, pergi. Turunannya apik. Oh, gak iso. Paling nggih. Oh, gak teko aku telat berarti lho, Pak. Awan-awan aku rene. Gede. Lagi tahu. Gak payung. Namanya?
aku mau ngopi sapi. Oke, kita ikuti itu sapi-sapi yang tinggi tadi. Bawa Pak Sawar ke barat. Tingginya 175 lebih. Wah, kok sampai enggak ketok. Wong loro sampe dia dhuwur. Kalas ya. Macam kok do dua nang. Oke. 620. Yang 620. 620 menurut 6. Dengane Pak Sawer. Aku boten terus. Iya lah. Oke. Nggih, mengke kalau catetnya Rin. Serin, Pak. Sampai. Dowo. Gak pinter sing ngopeni ngope. Saware kalah dhuwur. Wah. Pak Sawar kalah dhuwur. Super bos, panjang. Payah. Heboh. Heboh, Pak Sawar ke heboh. Halo. Kira-kira aku tulis nomor aku. Nggih, nggih tulis e. Kalau tulis e. Rantene bareng keluar ya. Lah nggih. Ah, Pak Sawar ki lho. Ya sapine. Jos. Gaya heboh. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.